So alam mo, na kailangan na maduruga kang bilang tao. Kau di maduruga kang bilang tao. Nakatero mga ulama na swatigiran so ilmo ada kang bilang tao ron na isen ku apoy ada ay tagunian. Na so kang bilang tao ada ay ilmoon na isen lawas na daan yawan niya. Mo to ayaw na na pagananin tano na kang bilang tao. Ano na usam ya kaswa na bilang tao. Bilang tao. Kagupo na kay bilang tao daro daw nada akin makaswa. Adna ang tatigiran na adna tao ato na ba ini na di mata wa ini ang katawan no di mata dito kanina karata-rata manusia. Tao amya di mata undat ini ang katawan ni badi mata. Ay di niya kumpurna ni badi mata ka di niya sa sabuto no badi mata. Dia narik turun na karkano mga pangyarihan ato na ba ini na bilang atautan sa mga ulama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tatigin na la tazalu ummati bi khair ma waqqara saghiruha kabiraha wama rahima kabiruha sagiraha. Mapipirmanen kini supaya tawa kena mata tagusiran o mata kena mata tagusiran kumapiabdan sa tamampan sa pag-edad tanumay tukiran sumalakiran nagutaman sa kelim malakiran sumay tukiran dito sumalay edad sumay to edad na imanto na may salinganan. Nga salinganan, kami ada suka pamagidata, mi ada suka pamagungwa. Siya kung sabi niya mga tao, na mi ada suka pamagidata, kadi pagidata numa ito, sumala. Api ang panakip kalibu umala suma ito, nakagi suma ito, na din niya pagidata sumala. Na minisupakanan, isang kanan na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay penaribo ang kapangatak ya sumiyang wafat. Ngayon pengatake sa si Dr. Yusuf Qaradawi, si Kiai Hasan Banna, si Said Qutb, natitug na miyari batay sa malakaribatan. Ngayon supatilan sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang utatigiyan na la tasubbul amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddam. Bukhari ya, yang ditulis Bukhari. Obaniyo pamanar isa di mga pipia sumia matay kasabil sabngar amin minitum busiran ko pia to na bainina amaliran way amaliran na mapia namaya praguniran din na way amaliran na marata na praguniran din did na ki alalaw did na baliya ka pangatakyan no ay mo to diyanan masusuan na ayan na usam yang makaswa kanuna makadatangan pagdating ka so malayan mo wadis ka pagdating ka sulangin ka tinggi ka na pagdating ka kalimun ka santo na ba ini napipikir na ka amal na ka adis ka niya oy na gupon so dia so tahu na din yang pagdatan sumalain mo adis kanian. Nan yang penari pagdatan ni lagi dia na tinggi iyan. Nan yang penari pagdatan ni pipikir niya na maladis kanian. Dia nan isa unen kapag nadagi mga watami agian kanan kapag nada ko kambilang atau ko Islam. Akapamagdata.